William Ntanya man on nsem but asem efa asem ho ukwa abrochi a Chelsea Football Club o masake o head coach a ye friend Mauricio Pochettino o masake no na o say eye by mutual consent Chelsea for na Chelsea odwen ho a ntia so nka papa ya fe na nka efa ama no but Chelsea for no o sake no o mesake osisi a obi be se Manchester for ten ha wasakra no da so te ho well masem fa asem ho intira me chip in amano no nsem we e de ama oba Ghana nso a coach Prosper Ogum ene coach Watara Sunday omumienu bebo na wanhwe a coach Ogum kra de ba bia ne nansi na ye kakra but Watara e fa house of folk na house da 11 say omo da be 13 we dey quickly ma me fam coach say omo da screen so omo na am for report say wanhwe a ombeba be replace Mauricio Pochettino or Chelsea English memu Mourinho Zidane Jurgen Klopp Italian omo friend is saying former Chelsea coach ankasa omo nyina Thomas Tuchel omo nyina possible candidate to replace Mauricio Pochettino no yemfa to baby na yenko asemu so oze me say Accra so full coach no obefa has the 11 but he has that 13 ono so second season ya wura mu no enti pressure eda no so no so one hwe ya de metete ne se okolusu game na one hwe a omo hwe position has bedi na one hwe obija no kwan Ogum de baabi a ne nansi ni ye kakra obono homode kakra bi na kotokonya respectable position a Ogum second nkomo bia ni kotoko currently but unua na second nkomo ho Watara nti kotokonzo na eni abreze has de obekuma se onfa nche no nti Sunday de ebe yere se benta no Ghana Premier League ebu be de